болот асы нормальный. Жыл сайын ошону алам мен. Жыл сайын ошондой бат салып. Жок, нормальный. Жакшы да ошо. Жаз келаткан болот как раз. Белек деле күтпейм. Белек деле анча деле күтпейбиз. Мурун сизге жаккан кандай сонун белек алдыңыз? Носки. Не знаю, носочки какие-нибудь прикольные. Не знаю, что еще. Может, что-нибудь для душа. Ну, то есть, большого подарка не ожидаю. Белекті күтпейбіз. Белекті киммен бізге беремек. Кыргызстанда чадак начар. Мурун белек алдыңыз беле, эми жагымдуу кандай белек алдыңыз? 20 сом. 20 сом. Ооба. Дагы деле эсимде бар. Байрам менин балдарым, неберелерим бүт куттукташат. Бул жака тамак ичебиз. Ошол. Белек деле күтпөйлүм. Менин жагымда билет алабыз. Белек. Эже уялып атам. Не знаю, көңүлдөн болсо болду да главное. 3 февралга билбейм. Күтпөйлүм вообще. Мурун кандай жагымдуу белек алдыңыз? Мурун эң эле жагымдуу белек кружка менен сүрөтүнө саат алгам. Менин сүрөтүм кружка менен саат. Белекке саат күтпөк. Жакшы. Ошо. Мурун кандай жагымдуу белек алдыңыз? Эң жаккан Эң жаккан белегим бул болсо телефон. Ошо. Я на 23 февраля хотел бы себе обновить, или даже, кто бы подарил бы объектив хороший примерно. Ну и все, в принципе, пока что на этом хватит мне. Мен жубайм кандай белек бейм да. негизи кандай каалайт? Мурун кандай жагымдуу белек алдыңыз? Саат алгам. Эң жагымдуу белек. Саат. Швейцарский часы. Кыргызстанды коргоп калып турган эркектердин майрамы. Биринчиден албетте бул чек арада коргондор же аскерлердин майрамы дейт. Же милиция кызматкерлери. 23 февраль билбейм. Байрам деле сыяктуу карабайм аны. Анткени эч кимден күтпөйм да белекти. Ошо. Жигиттердин майрамы служба кылгандардын именно. Я так считаю. Балдардын байрамы, чоң кишилер. Игиликтен калган боюнча ушунчу. Эркектердики деле көбүнчө. Армияда кызмат өтөгөндөрдүн майрамы. Эгер кыздар армияда кызмат өтөгөн болсо, кыздарга деле майрамдай алат. Эркектердин майрамы, солдаттардын майрамы. 23 февраля, как бы он день мужчин, но мне кажется, и также с какой-то части это тоже день женщин. Раньше, когда при войне, что ли, как я не знаю, как правильно сформулировать, они тоже свой вклад сделали, чтобы мы сейчас жили в этой стране и просто могли свободно ходить. Вот.